पंचायत वेंचणुका खातीर अर्ज केल्ले पेडणे तालुक्यात वट्ट 6 उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयल्यात। पेडणे मतदारसंघात 5 उमेदवार बिनविरोध आयल्यात जाल्यार मांद्रे मतदारसंघात 1 उमेदवार बिनविरोध निवडून आयला, अशी माहिती निर्वाचन अधिकारी आमिलिया पिंटो हांणी दिल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। अंकणे वॉर्ड नंबर 2 ह्या वॉर्ड नंबराचो कॅन्डिडेट माझ्या सहकार्यान म्हाका फॉर्म फाटी घेतल्या बद्दल आनी माझ्या सपोर्टरांनी म्हाका सहाय्य केल्ल्या बद्दल आनी माझी 5 वर्सांची सेवा प्रत्येक टायमाची सेवा बघल्या बद्दल म्हाका बिनविरोध निवडून दिल्ल्या बद्दल हांव बाबू आजगांवकर आमचे टुरिझम मिनिस्टर तेंचे हांव मनापासून आभार मानता। For 9 villages of Pennem Taluka, after the process of scrutiny and withdrawal, 5 candidates have been declared unopposed in 9 villages of Pennem Taluka. They are Krishna Vishnu Naik, Ward number 2, Ibrampur Hankane; Pallavi Ladu Raul, Ward number 3, Tamboshe Moka Ugwe; Kavikant Harijan, Ward number 7, Tuem; Pradeep Purushottam Kambli, Warkan Nagzar, Ward number 7, and Bharat Narayan Gaude, Ward number 6, Virnoda.